UMDC na kaliang persya Hajante Hills Autonomous District Council uba madan bay rembay ulong baka council kamad igijing bakraw na kajing kerdo pisa barka matam kalong I kumbagan kalem ni kut sendan na marka executive committee kamshim kiaban wat kilat kilinti kumno ban kintiyo ya kapalating ka ulong bawat ikijakapan mi pisa baladan luparu itho ithaw karu kampanyat but yo kajing yo anong ka council halor kajing dan kisimen plan is Hajante Hills District Bapanya di kibar jala uniu MDC na amwi kle tershiu laong ba yo baka council kan yo ya ki khajna wat haba ka aining ba ka regulation chia ja khnai spa san pusaw kala batai shai ba ya ki bar jala da ki shudi wai dong ru ki hapsiu khajna sha ka district council henry pen ban kat ki cement plan ba he ki ba ha ba po uput ki GHADC ru yo bekin penmen to ay ka council Pakai ni ke Hajante Hills Autonomous District Council yang ikan ni ke jinga ini ku wa do em go lately ki problem ku have face ini ku nongkong to yoi mut ke financial crisis ku yoi daman ke kam ke bankruptcy ku len nga yo te nyo sar da janu collapse telah collapse te daman la kam man wade palat wore wa khiyo at kwek te collapse no te dakut keni to ku wa open yo ini ki katu kan itli ki pon Haga jingya to wagi cement plan hapo East Hajante Hills District ki waran dagi non-tribal company. Wabemu yo ay ka tax nega collection of revenue na kita gi company ka an dapat ka niga regulation haga niga regulation ko wa 1954 niba cisen gi non-tribal de chong badai bati kelia bale da to tax fine. Dekat ke biggest business ni bah MJ. Kini ke Regulation Act 1954 da angga warok ini to uyai collect tax within the jurisdiction of the council lani ye wang under the purview of the executive committee of Hajante Hills District Council. Kini to ke tax collect both raw materials unfinished product. Kani kam. Tahadon ne ngala cisnam daman biang ka UMDC yang geni ka district council yang yo usai sok sai sla ye ni la. Mem yo tax ki. Takaman udam ko ujia kata increase hetau increase the collection increase batan the financial crisis. Tekar gam tenga yo geni man ko wi ne ko man very dangerous for the future course of the council. Tengah ketua shoa ya ke Presiden Executive Committee ke alam doma tisiwan usia memburami untuk lan find the ways and mean. Pon ki benta ki wa miat ko ba. Tau lat ki kita for the new project new sector naga central government of India. Ila wa ngai te ngai par yo nga wan lira cini dega khat pra klur chanai hosnem arjar khat pra nega dam ye kier pa arjar khat kende dengan cha rem dum yo gwa pele gitu ke development kur kom kota te penyo ba de che chiau na kani office building godang dep chna gi gwa ya chong gi kate waro gi man em gi secretary level na kata ke bisa gwa ngawan ra hosnem arjar khat pra dan nega dam ye kier de pa election arjar khat kende te pending ko tengah rem no tu kile lagi. Tewile kan ni bom yo de kita ke scheme. Chocho. Ile macwa yo gi ye ke tu ke kat tu kan ni ki benta. Kam gani ke office building la kan imta ke state plan Mta ko ber expenditure na ke council la ne ke state government. Kan ni na ke na ke central government of India. Te ile kan ni se wa mhoi mu lagi kai kita. Tile wa ngong ko wi ka protected forest yang ko bhatam hakti tidiang timun yang gani ka JHADC kata ka merkeng protected forest ko hajan senong jarang thang buli ko laivia amlarem tu daw ki road keni to ko wi negi thau ko miet ba wan ra ye gitu project sektor ko wan ya ke revenue yang ke council. Dem nita man hadon ne nga kelami ola ke por te kam ke ni ke por nga
bo ke jing tu ye gani ke executive committee of the day ta utho lat ki upen le igini ile wang kamta ngayo gini singi kan ni ki buru berap duna ketika yarong pisale chna ki kes house chna ki resort tegani lem chna ki ga gani go win resort ko he tam po Janji Hills we will in collaboration of tourist spot area de yo kan ni man kesngi bodalai ki turis nadok nabar yang keri India da poi ladong i asam batan de emikut ki man kesngi da embaki ko la situ temut mena em kam gani kat won tam uyo ye kata revenue lene kat won tam uyo ye kata income ke daily income ye ke council hi debenta u wanra ye bidi biang yang ki council employee lene ha ke jingya to kamjo le bagi member yang ke council ngala da bon ke de bla ki wigi lok le da bon de wan lira ini ta yo hi ka da ka pau klur ye wan ra de jing pit jimbiang te ka rukoman ke te ka preparation yang ile to uman hi ka nado ka konsep paper hado ke detail project report ko angi ke DPR to uman hi ka man acceptable for all hawara ke India wajo yo ki kam gini ki kenja scheme tibai kan ni hapo Asia ke Asian continent lane ki Asian country bon kita ki tahu kiwa lengba kini ki resort to poi bru hado kata ke millionaire lane chado billionaire tila ini mohai mapre situ mikam gini metula de gani building uchna chipau khasan kulur kiyam uchna ni ga tai tai hagate wan arphau le phau kulur yu ye wan ra ne bha yu sok ke council ke kat ni ke koran kham tam yu sok ke ni ke generation ko dawan tengah ye ni kentu jora ya kini ki wahe ki wayaran ye ni ke executive committee kan ni haga jingalam yang mati siwan wa tholan agi ule ye ni honit arjar arfanru arjar arfal nyau yo luti ya uye ki wanra ye ke sanction yu le ki tai resort ko he tam hajan yang rango angi kemerkeng protected forest yang ke Janji Hill Autonomous District Council te he jing ya to gini to man ko ngamte katuwan paja ke jing ya to wan wa ki market ki em apa ki yaw ki han ke daily market lemhi ke weekly market lemhi menda paja ini ke collection of revenue ke tax ke and ke daily lene ke weekly lene ke monthly kamjo langa pan dek approximately ya mang pan dek exactly mjo yo wa ye ki officer lene kita ki executive committee wo ai ke ta ka jingpenche kwa i ki nong chong chnong yong gani ke Janji Hill district wo rap hun ni kita ke kom krek kam yong ki temetu Papi kaman uyo gi en money lene kata ke income wa gerukom kerekam lene kata ke duty lene kata ke implementation wum ye ule tekatu paja kam ko wi ne ko wa yo hakmat tam ini ta ga jingya ta wa gi yaw gi han ti WMR tli ke district headquarter West Janji Hill tok ke Jwai, East Janji Hill tok ke Klerian. Kini waro ardli man ki yaw lene kita ke district headquarter ki waman ki commercial hub center yang gani ke Janji Hill district yang i. Teberapa je gani ke council do ko ami ka waro ardli gini ki district headquarter dan rai ke revenue nam yo tip sewan wan ke revenue sewan lai ke revenue common ke lai collection mencenami di. Te kuak cucu kelam kaju kajak ini pesnyau. Gemoy kiten kata kelam lehan kelam seperti mut kewina ko am kam do ya igemet ba. Tak ya kini ke wangi ke yau ko rim ko ja ko bo ki te ki long chwa man chwa ko am hakmat tau kini ke yau musiang juai. Kini pesan teman ni ke a part and parcel of the government of Michaelia lane yagi nong chong chnong hi yong ga Michaelia yong i kani to man go wi ne ko tho la di man
man go ke yau kwa khmatam te tibai hagani to kuwo ya yalam yigi Janjihil district hi warok to man go wi na ke commercial hub center to u thola tholuti nebeta ge interest for the people in the region tahalor gani ngayo ka dream ki pa ba to ya gani ka mado ne khudika ga redevelopment of ya musiang market joy tegani man go long pending project the market complex based according to the detailed project report DPR having 6 tourist building. Right now the project is under construction, the work is in progress. How far they come to meet the storage building to 3 to 4 storage building this time ngagani kwa atau yo atau man ga hagatagadur the tibi wara gani man ga it is really a scientific market in Juwai town. This market is one of the income generating activities to the council and create employment to the people in Janji Hills. Moreover, one of the potentiality to the people within the district. Kani to man ga katagadur ta wigaliang. These are I am focusing for the interest of the public ujaj berupnar for the future course of the nation. The hagani kapor nga kalaman ni to kamu bru am kata ka heavy responsibility ya ginong chong chonong yong ga Janjihil district wara gawi through the district council. Keni to nga yo man hagata gurkom wai wakwa le yo waro ki elected MDC to mani ki beruku face cik ba inflexibility mta uchang hinim da pa hini da mani ki beru de rigidity. We are all of us elected MDC 29 territorial constituency within the Janjihil district council will have to face the public of Janjihil is in a flexibility. Kani ta UMI ni ba amhoy man gi berwakian mesin sewi por hejo por le ta man ba I updiang lu dia ge community le ne ge comment section of society in good faith. Kani ta UMI nga yo woro ini wajing thot nga yo kat kam ge jing yo ngam ta wa ngane wa em ga ka interfere yum ram sabna ta ga jing trot ukrek kam ta wa emi ketek mesin ko kim emi ketek mesin ko man flexibility te halor gini ginong rim nga yoluti ya mod lengba gini ki kenten ko klama yoluti ya wa ha gini ki sngi ki par ko dawan wa ginong chong chnong hi hapo gani ki district yong ito man baki hagatagadur hagajing ya ta wa forest department yo PME ki bid office emi ki protected forest Katkam ke regulation 1959 emile ke nursery plantation dan nursery tree plantation tahadon ne ngacisnem changa katu hagani gete malacisnem ngamem jo ke yigi le wa emini ke PF le memhi ko wa le ke protected demite ke bid office le de yo langi pi kam tu demite ke nursery plantation batan nursery tree plantation batande nil zero mem wale the yo beijing siat kwa akat kam gani regulation 1959 yigi bid office jo ye privatize dalai le guideline ye temudur pim tu la bo phi burudo antreng la bo phi do burudo bom man qualified check do kam kamanula phi ye gatai gi protected forest kamanula phi ye gatago agi ge nursery plantation kamanu check phi ye kita gi timber business carrying from Janjihil district to apply another district to apply in the state of Assam. Kum yang man gani. Gani tak man gajing pakla nga gani le nga kentu. I urge the present executive committee lene executive committee of the day will have to look and review the condition
and review the policy for better Janji Hill, for better to the council, for better to the people in the region. Kini MKM ngasnya tok ko MKM dok. Ta hijau ipor le yolutia the Autonomous District Council for last more than one generation. Ta kini ipor. These are my priorities to the people of Janji Hill through the Autonomous District Council KUM is office building in this area, Jawai Town. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.